arvi angai ule naw nu le pate Misiangtho te chi thulu noi pan Misiangtho Lucy tang thu hong hom son ning Misiangtho Lucy in kumzalom thum hunin Italy gama suak hi Lucy aneula in pai-in sihsan ahih manin anu vekto omo hi Amau pen sumlehpaai lamah nuam asa innkuan te ahih uhi humong sawt pian ciangin anu hong dam lo in gimma ma a siavuan siam te in zong dam sak zo lo hi a sawt pian ciangin leeng to sawn hong ko liang ta hi to bangin kumli sungbang dam lo in anu aum zo ciangin Lucy lawmte gen na bangin anuta Misiangtho Agatha hana pai-in thua nget ule Misiangtho Agatha i huna thunge sang na to Lucy nu in dam na nga ki hi to bangin anu hong dam kip ciangin anuta ane lamte u zuakin anga sumte pen pasien min to thana athuak Christian innkuan te huna in pekhia u hi Lucy in aneu tung pan kipan siangtho na thupi sakma ma a Topa Jesu ading in ki ap sim hi Amau khwa pan ama angai tangwal khat Lucy in anial ciangin amai la zum ahela suak lo ahih manin Lucy Christian khat ahih na thu gamuk te kyanga gen hi to hun pen edi zathum le li kum daw Christian te in Christian te abol sen ma hun ahih hi to ciangin gamuk pai-in Lucy umna asuk sen num manin ponsil lo in numei paktat te umna ina akoina ding un thu pia hi ahih zong in pasian in Lucy lungsim akikhel lo na ding in thupa pia hi manin to zet na tang tung lo hi to bana meito ahalu hang in bangma chiton lo ahih manin gal kap te in Lucy mit tang te lak khet sak u hi ahih zong in Lucy in nidang sang in hoizo sem lai hi anu nung ciangin amau te in Lucy ngong nam saw to tan in thadu hi Misiangtho Lucy pen mito te ahu Misiangtho in kicham te hi Misiangtho Lucy o ko te ading in thong saktan